Reka mbasuhuze cyane ndetse mbahe ikaze ku makuru mashya Please ugarutse ku makuru yibanda cyane cyane ku masezerano y'ibanga hagati ya Kigali ndetse na Gitega cyangwa se igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, mu gihe Uvira yaba yarahinduye umukino wa politike cyane cyane mu biyaga bigari, cyane ko aya masezerano avuga ko yaba yarashyizweho umukono cyangwa se ibiganiro bishobora kuba byaragiye mbere bitewe n'uko AFC M23 yari iri gusatira ndetse n'igihe yari yamaze gufata uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero aravuga ko mu gihe amaso y'isi yarahanzwe ku mirwano ikaze hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo zirwana ku runani rwa leta ya Kinshasa, hari indi nkuru yacaga mu nzira za diplomasi aho yahuzaga ibihugu bibiri by'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru ivuga ko hashobora kuba harabaye ubwumvikane butatangajwe ku mugaragaro hagati y'ibihugu byombi mu buryo bwo kwirinda guhangana mu gihe AFC M23 yageraga hariya muri Uvira. Ubona neza ko u Burundi bwagerageje kuba bwagirana ibiganiro n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda n'u Burundi nabo bataba bahangana cyane, mu gihe u Burundi bwari bwugarijwe n'ikibazo cya AFC M23 yari iri mu marembo y'umurwa y'umujyi wa Bujumbura, mbese umujyi ukomeye cyane w'igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yagiye agarukwaho n'amasoko ya diplomasi ndetse anasesengurwa n'abanyamakuru barimo aba RFI, nubwo nta ruhande na rumwe rwigeze ruyemeza cyangwa se ngo ruyahakane ku mugaragaro, yaba u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Gusa ibyakurikiyeho ku rugamba byatumye benshi bibaza niba koko hari impinduka zikomeye zabaye inyuma y'amarita, mbega kubwo bwumvikane ibihugu byombi byaba byaragiranye nk'uko byari byaratangajwe na RFI. Nanone rero tugarutse kuri Uvira, ubundi iyo bavuga Uvira abantu benshi batekereza umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku Burundi siko bimeze, kuko ubundi ku Burundi Uvira ni kimwe mu bice bifite akamaro gakomeye cyane ku mutekano w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bijyanye n'ubukungu, cyane ko ubukungu bw'u Burundi ahanini bushingiye ku bucuruzi bwambukiranya imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi iciye hano muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi rero uri hafi cyane y'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buryo ibikorwa byose bya gisirikare bihabera bishobora kugira ingaruka kuri Bujumbura. Akaba kandi atari n'ibikorwa bya gisirikare gusa, ahubwo ibikorwa by'ubucuruzi, by'urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'inyungu nyinshi z'ubukungu byose ahanini by'u Burundi bikaba bishingiye ku bucuruzi cyangwa se ku butwererane bahana n'ababa bari hano muri uyu mujyi wa Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero arasobanura neza ko mu gihe AFC M23 yatangiraga kwegera Uvira, benshi bari biteze ko ingabo z'u Burundi zari zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari guhita zinjira mu Rwanda ikomeye cyane kugira ngo zikumire iyo AFC M23 kuza muri Uvira. Gusa nk'uko abenshi mwakurikiranye amakuru ko ntabwo ariko byagenze, kuko abarundi batigeze baza guhangana bikomeye cyane na AFC M23 ngo babe bayibuza kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Icyabaye rero abantu benshi bafashe nk'ikidasanzwe ni uko nta mirwano ikomeye igeze iba hagati ya AFC M23 n'izi ngabo z'u Burundi mu kurinda uyu mujyi nyirizina wa Uvira, ndetse hakaba hari amakuru yavugaga ko bamwe mu basirikare b'Abarundi bagabanyije ibikorwa byabo cyangwa se basubira inyuma mu buryo bwo kwirinda kubahangana bikomeye cyane n'iyi AFC M23. Ibi rero uku kwinjira kwa AFC M23 bikaba ari byo byateye ibibazo bikomeye cyane. Nanone kandi akaba ari nayo mpamvu ishingirwa ahanini ivuga ku mubano wahindutse hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu myaka mike ishize umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari warageze ahakomeye, mbega ibihugu byari bimeze neza. Gusa ibihugu byombi byagiye bishinjanya gushyigikira imitwe irwanya ubutegetsi bwabyo, imipaka irafungwa, amagambo y'ubushyamirane aba menshi, mbega ubona ko ibihugu bitari bigifite umubano ukomeye, by'umwihariko kw'iyi mitwe, aho u Rwanda rwashinjaga igihugu cy'u Burundi gukorana n'imitwe igiye itandukanye yigamba guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. U Burundi nabwo bugashinja u Rwanda kuba rukorana na Leta Itabara, nayo buvuga ko igamije kugira ngo ihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse inakureho guverinoma ya General Neva cyangwa se ya Evariste Ndayishimiye uri ku butegetsi.
Gusa nanone amakuru aravuga neza ko kuva muri 2024 kugeza ubu hatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubwiyunge buhoro buhoro, nubwo bitigeze bihabwa umwanya munini mu itangazamakuru mbega ngo bibe byajya ahabona. Gusa abakuru b'inzego z'umutekano bagiye bagirana ibiganiro, mwa za diplomasi zitangira gusura ndetse n'imvugo zari zimaze imyaka zumvikana zigenda zigabanuka. Zikaba ari imvugo ahanini zashyiraga u Rwanda mu majwi, aho abayobozi batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bavugaga ko u Rwanda rwateye Kongo mbega bagenda barushinja ibyaha bikomeye cyane. Gusa ubona ko muri iyi minsi bisa naho byagabanutse. Uko rero kumvikana no kuba umwuka mubi usa naho wahagaze, cyangwa se abayobozi b'u Burundi badaheruka kuba bashinja u Rwanda ibirego bitandukanye, ni nabyo abantu batangiriraho cyangwa se baheraho bagaragaza ko hashobora kuba harabaye ubwumvikane bwihariye bushobora kuba ari bwo bwatumye mbega ibibazo bisa naho bigabanuka, Burundi bukareka kwibasira u Rwanda. Nanone kandi mu gihe ayo makuru y'ubwumvikane yaba ariyo cyangwa se afite ishingiro, byabivuze ko u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi byahisemo gushyira imbere kwirinda intambara itaziguye hagati yabyo kurusha gukomeza guhangana binyuze mu makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko ariyo ubona ko yari yarabaye imbarutso y'uyu mubano mubi hagati y'ibihugu byombi. Nanone kandi ukaba ushobora kuba wakibaza niba uyu General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yaba yarahinduye uruhande cyangwa se yarahinduye imibare bitewe n'ibibazo byakomeje gututumba, by'umwihariko ubona ko AFC-M23 yagize imbaraga nyinshi cyane, abona ko kuyirwanya bisa naho bitazamworohera. Amakuru rero akaba avuga ko uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yari umwe mu bayobozi bavugaga mu buryo bukomeye cyane ku kibazo cya AFC-M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru asobanura neza ko ingabo z'u Burundi zinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanya na FARDC mu rwego rwo kurwanya iyi AFC-M23. Gusa uko urugamba rwagendaga ruhindura isura, ibintu nabyo bikaba byaragiye bitangira guhinduka, mbega ubona ko ingabo z'u Burundi zitakiri mu mujyo umwe nk'uwo zari zaratangiriyeho. Ku ruhande rw'u Burundi cyangwa se ruhande rwa Gitega, ikibazo cyabaye kumenya niba gukomeza kohereza abasirikare benshi muri Kongo byari bikiri mu nyungu z'u Burundi, cyane ko babonaga ko n'ubundi AFC-M23 igikomeza nanone kubashushubikanya, nubwo bwose bari kuba ari benshi cyane, kandi ikabashushubikanya abafatanya na FARDC n'indi mitwe itandukanye ifatanya n'iyi leta ya Kinshasa. Abasesenguzi bakavuga ko hari igihugu bihitamo guhindura umurongo iyo bibonye ko ikiguzi cy'intambara kirenze inyungu byari byiteze, mbega mu gihe cyose Burundi bwabona ko inyungu buzakora mu y'intambara ari nkeya kurusha ikiguzi cyo kuba abasirikare bajya kurwanayo, bikaba byatuma leta yabo ihindura uruhande, mbega ikaba yava mu ntambara. Nanone kandi niba koko hari ubwumvikane bwaba bwarabayeho, bishobora gusobanura ko uyu Ndayishimiye Evariste yahisemo gushyira imbere umutekano w'u Burundi aho kugira ngo akomeze kwinjira cyane cyane ku rugamba rugaragara nk'urudafite iherezo, mbega ku rugamba ubona ko kurutsinda bishobora kuzamugora. Nanone kandi ibi bikaba bishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bishobora kuba arimo gutakaza inshuti nyinshi cyane. Twababwiye ko mu minsi yashize habaye amakimbirane akomeye cyane ye na Joao Lourenço wa Angola, bitewe no kutumvikana ku bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bishingiye ku biganiro by'abanyekongo byategurwaga. Nanone kandi aya makuru agaragaza umubano w'u Rwanda n'u Burundi akaba ashobora nanone kugaruka sobanura uburyo ki uyu Tshisekedi umubano we na Evariste Ndayishimiye ushobora kuba utari kujya mbere cyane nk'uko byahoze mbere. Amakuru asobanura neza ko mu ntangiriro z'iyi ntambara Perezida Tshisekedi yari yarubatse ihuriro rinini cyane ry'abafatanyabikorwa. Hari ingabo za FARDC, iza SAMI DRC, iza MONUSCO, Wazalendo, FDL ndetse n'iz'u Burundi bafatanyaga mu guhangana n'iri huriro rya AFC-M23. Gusa amakuru akagaragaza ko kuri ubu ngubu ibintu byagiye bihinduka ku rugamba. Bamwe muri abo bafatanyabikorwa bakaba baragiye bagabanya uruhare rwabo cyangwa se bahindura imyitwarire. Uretse ko SAMI DRC yagiye, MONUSCO ikaba isa naho nta ngufu ifite. Nanone kandi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bafashaga FARDC ubona ko batakifasha mbega mu buryo bwuzuye nk'uko
byatangiye bimeze. Mu gihe rero uyu mubano w'u Rwanda n'u Burundi waba ari ukuri nk'uko byaketswe n'abasesenguzi bamwe ndetse bikanagarukaho na RFI, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko Kinshasa itagifite ubushobozi bwo kugenzura neza imyitwarire y'abafatanyabikorwa bayo bose, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi, cyane ko ari cyo cyari umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'iyi leta ya Kinshasa, ndetse bikanaba bivuze ko ibihugu byo mu karere bitangiye gushaka ibisubizo birengera inyungu zabyo mbere yo kureba inyungu z'abandi, kuko mbega Uburundi bwareba inyungu zabwo aho kugira ngo bwibande ahanini ku nyungu za Tshisekedi cyangwa se ku nyungu z'abanyekongo. Impamvu rero u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi byakwemera ubu bwumvikane, hari impamvu nyinshi cyane zishobora kuba zabisobanura, mbega mu buryo by'umwihariko bwo kugabanya amakimbirane cyangwa se ubushyamirane. Icya mbere ni uko nta gihugu na kimwe cyifuza intambara itaziguye, n'ikindi akaba ari uko ikibazo cya Kongo kimaze imyaka myinshi kidashakira igisubizo ku rugamba gusa, mbega kigerageza n'ubundi buryo butandukanye. Icya gatatu ni uko u Rwanda n'u Burundi byombi bifite ibibazo by'ubukungu n'umutekano bisaba ituze, aho kongera gufungura urundi rugamba mbega ngo bibe byahangana mu ntambara. Ndetse kubera iyo mpamvu ubwumvikane bwo kwirinda guhangana bushobora kuba bwarabonwe inzira yoroshye kurusha kuba bakomeza guterana amagambo. Ikibazo rero gikomeye ni uko nta gihamya ifatika irashyirwa ahagaragara, ndetse nta n'amasezerano yanditse aramenyekana, kandi nta muyobozi yaba uw'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Burundi buratangaza ko ayo masezerano yaba yarabayeho, kugira ngo mbega bihe ituze abasesenguzi cyangwa se abakurikiranira hafi umutekano wo muri aka karere bemeza neza niba haba harimo umubano ukomeye cyane hagati y'ibihugu byombi. Kuba rero AFC M23 yarafashe uyu mujyi wa Uvira ikagera hafi n'umupaka wa Gatumba, kuba umwuka hagati y'u Rwanda n'u Burundi utagishyushye nka mbere, ndetse no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye akomeze kugirana ibiganiro bya hafi na Tshisekedi muri iki gihe, byose bituma iki kibazo gikomeza kuba ingingo y'impaka, mbega ubona neza ko ibi biganiro cyangwa se ubu bwumvikane bushobora kuba butarigeze bubaho, cyane ko uyu Evariste Ndayishimiye we atahwemye kugirana ibiganiro cyangwa se imikoranire ikomeye cyane n'uyu Tshisekedi. Icyo amateka ashobora kuzerekana mbere na mbere ni uko Uvira atari umujyi gusa wafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ahubwo hashobora kuzagaragara ahantu hahinduye icyerekezo cya diplomasi y'akarere, by'umwihariko ku kuba ari wo watumye haba ubwumvikane hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Nanone niba koko u Rwanda n'u Burundi byaratangiye gushyira imbere ubwumvikane aho gushyira imbere amakimbirane, amateka ya Uvira ashobora kuzibukwa nk'ahantu hatangiriye impinduka nshya mu mubano w'ibihugu byombi by'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu aya makuru aracyari mu rwego rw'amasoko ya diplomasi n'isesengura ry'abanyamakuru. Gusa kimwe kigaragara ni uko hano muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, ibintu bikomeye cyane atari byo buri gihe bitangizwa mu nama z'abanyamakuru, cyangwa se ngo ibintu bikomeye nk'aya masezerano ubwumvikane waba utegerejwe ari byo bijyanwa mu banyamakuru cyane. Hakaba hari n'ihinduka ku mateka bikorerwa inyuma y'imiryango ifunze cyangwa se inyuma y'amarido mu bwiru, buryo bwo kugira ngo barusheho kuba bahamya uwo mubano utagiye mbega ku karubanda ngo babe banawutega intyorezo. Urumva ko rero bishobora kuba ari byiza cyane hano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, mu gihe cyose ubu bwumvikane bwaba bwarabayeho, amahoro ashobora kongera guhinda hagati y'ibihugu byombi, imipaka igafungurwa, mbega urujya n'uruza rw'abantu ubutwererane bukongera bukagenda neza. Kanda subscribe wongere gusubira mu yandi makuru.